Uvodu u današnju emisiju ukazali smo kako ćemo govoriti o strukovnim zanimanjima. Znate da se jako dugo čeka na majstora, na dobrog majstora, na bilo kakvog majstora ukoliko ste u problemu, a znamo da je nakon elementarnih nepogoda upravo majstora bilo premalo za sve potrebe koje imamo u Republici Hrvatskoj. Danas o toj temi u našem studiju razgovaramo s profesoricom doktoricom znanosti Ivanom Banjat-Pečur s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobro jutro. Dobro jutro. A pridružio nam se i predsjednik Hrvatske obrtničke komore, gospodin Dalibor Kratohvil. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa kad je Ognjen već u uvodu spomenuo majstore, kao što smo rekli, nikada nisu bili traženi, ali i cijenjeni i plaćeni. Je li to sve stvar ponude i potražnje? Da, dobro ste rekli, nikad traženiji, nikad plaćeniji, nikad cijenjeniji. Istina je, ponuda i potražnja nam diktira u ovom trenutku, ovo što je Ognjen rekao, da nikad veća potražnja za majstorima, postoji više razloga zbog toga, ali je ključno da ne bi se složio bilo kakav majstor. Majstor je onaj koji je završio majstorski ispit, koji je školovan, educiran u obrtničkom zanimanju i koji ima sve kompetencije da bi sve svoje usluge, svoj rad napravio kvalitetno. Na tom tragu svakako da majstora nedostaje, postoji više razloga. Jedan od ključnih razloga je da već dugi niz godina mi u Hrvatskoj obrtničkoj komori ukazujemo da sustav obrazovanja ne prati potrebe tržišta rada i nažalost to nam se danas odbilo u glavu, ne danas već jučer, i zato nam danas nedostaje toliko majstora u Hrvatskoj. A i ono što ste sami rekli, ponuda i potražnja je kada nečega na tržištu fali. U ovom trenutku majstora fali u obilju, ne samo uzrakovano ovim strašnim nepogodama koje su pogodile Hrvatsku, nego općenito bi majstora u Hrvatskoj falilo i definitivno je naravno ponuda i potražnja da nisu možda i nikad skuplji bili nego danas. Kvalitetnih je uistinu malo, pa znate onu rečenicu kad dođe neko doma vam nešto popraviti pa vas pita pa tko vam je ovo radio. Onaj prethodni nikad nije napravio dobar posao. Upravo iz tog razloga treba pronaći i školovati mladi kadar da budu što kvalitetniji, da budu što obrazovaniji u svom zanimanju. Je li tako? I svijest naravno je u posljednjih godina upravo za ta zanimanja porasla. Recimo da je tako, makar nismo toliko zadovoljni koliko je taj broj mladih koji se školuju. Građevinarstvo je grana koja je pokretač razvoja države i društva i bez obzira na razvoj tehnologije uvijek su potrebni i ljudi da bi radili, da bi se mogao napraviti taj proizvod, ta građevina koja se gradi. Što se tiče stanja u Hrvatskoj danas, prije 10 godina, recimo, jedno od zanimanja koje je danas vrlo atraktivno i bit će atraktivno sigurno do 2050. jer nas čeka veliki posao u energetskoj obnovi, je fasader. Prije 10 godina je ukupno u svim školama u Hrvatskoj, u svim razredima se školovalo manje od 5 fasadera, a danas se školuje 10 do 20 fasadera u Hrvatskoj. Upisuje svake godine. To je veliki napredak, ali ne dovoljan. Apsolutna brojka je premala. Tu treba reći da interes je povećan, ali treba napomenuti da se značajno interes povećava za pojedina zanimanja ako postoji poticaji za školovanje u vidu stipendija za te učenike. Takve poticaje daju tvrtke kojima fali radnice jer znaju da će poslije dobiti školovane i vješte radnike. Na gradilištima diljem Hrvatske sve je manje hrvatskih radnika, uglavnom su otišli u druge države Europske unije gdje su bolje plaćeni. Što bi trebalo promijeniti i na koji način? Pa trebalo bi svakako prije svega moram na početku staknuti da imamo velik priljev stranih radnika u Republiku Hrvatsku, svi smo toga svjedoci kada se krećemo po ulicama, kad vidimo neko gradilište, da ima jako puno stranaca i ono što je evidentno da su naravno ulaskom Hrvatske u Europsku uniju financijske uvjete. Je li to još uvijek tako? Pa u znatno manjem broju nego što je to bilo u onom prvom valu kada je stvarno bio egzodus mladih ljudi. Ja vam moram reći da u obrtništvu, ne samo u građevinarstvu, u protekloj godini, u zadnjih godinama rast plaće se bilježi više od 20%. Poslodavci su postali vrlo svjesni da ukoliko ne žele platiti adekvatno radnika, on će otići. Naravno, naše poslovno okruženje i naša konkurentnost sa zapadnim tržištima u ovom trenutku nije ista.
poslodavci na zapadu plaćaju više, plaćaju bolje, ali svakako da se u Hrvatskoj neka bolja kretnja, neke bolje vjetrovi pušu i naravno da na tom tragu svakako ima mogućnosti da plaće rastu. Ono što smo i kroz sam projekt kroz Skillsa ustanovili da je kod nas vrlo niska produktivnost na samim građevinskim gradilištima i naravno na tim građevinskim gradilištima, tu produktivnost svakako se može uložiti prije svega u tehnologije, nove tehnologije, novu kvalitetu strojeva, uređaja u kojem se ti građevinski radovi obavljaju, ali svakako obrazovanje. Ovo što je gospođa je rekla, imamo 10-ak fasadera. Znači, ja vjerujem da svaki poslodavac će platiti izdašno majstora, radnika koji taj posao zna raditi. Ako taj radnik nije educiran, ako nije završio obrazovanje za neko zanimanje tog fasadera, on neće moći tu kvalitetnu fasadu učiniti, on neće moći taj posao kvalitetno obaviti i naravno onda to nisu ni ta primanja. Mi smatramo da je svakako smjer obrazovanja u Hrvatskoj, mladih ljudi, raditi kompletna zajednica na buđenju svijesti mladih, osnovnoškolaca, njihovih roditelja. Koliko su stvari u Hrvatskoj, u svijetu, nezamislivo svijet kako bi funkcionirao bez obrtničkih zanimanja. Evo i sami ste rekli, nedostaje keramičara, stolara, fasadera, krovopokrivača, svih vrsta obrtničkih zanimanja i kad to sve stavite na hrpu, svijet je nezamisliv bez obrtničkih zanimanja. Ako smo rekli u uvodu da su nikad cijenjeniji i plaćeniji, ovim putem i poziv svim našim mladima, upišite se u strukovnu školu, osigurana vam je egzistencija, osigurano vam je zaposlenje, u koraku 2 svakako možete otvoriti svoj obrt, svoju tvrtku, osigurati sebi egzistenciju, uzeti svoju sudbinu svoga života u svoje ruke i naravno svoje obitelje i danas sutra svojih djelatnika. No, profesorice, evo moramo reći 25.000 dakle, radnika nedostaje, radnike koje vidimo uglavnom na objektima na kojima se radi diljem Hrvatske su nekvalificirani radnici. To nisu radnici koji su završili neku školu i oni ne mogu raditi zahtjevnije poslove. To su nekvalificirani radnici, neobučeni. Zbog toga nam je ta produktivnost na gradilištima manja i sigurno ih treba obrazovati. Obrazovnih programa postoji i samo je sad pitanje na koji način obrazovati te ljude, na neki način motivirati i poslodavce da šalju svoje radnike na obrazovanje. Tu sigurno može država sa svojim poticajima također dosta napraviti. Danas ima puno radnika iz inozemstva koji neki su obrazovani, neki nisu. Ovi koji nisu sigurno, a velikih je broj, sigurno ne doprinose toj učinkovitosti i toj kvaliteti koju bi zapravo željeli postići. U Hrvatskoj raste broj građevinskih obrta. Gdje najviše? Možemo li koju županiju recimo izdvojiti? Općenito građevinskih obrta ima otprilike u Hrvatskoj nešto više od 10.000. A ja bi ipak prepustila ovo pitanje gospodinu Kratohvilu jer je on iz obrtničke komore, predsjednik obrtničke komore, pa ipak evo neka on Znamo jedno razdoblje u godinama iza nas da su se obrtnička poduzeća, obrti sami ugasili, ali sad više to nije slučaj. Pa mi na razini cijele Hrvatske imamo rast od 8% svih obrta. Premašili smo broj od 108.000 obrta u Hrvatskoj. Mi moramo reći da nekih 225.000 radno sposobnih obrtništva osigurava u Republici Hrvatskoj, to je nekih 13,5% ukupnog radnog stanovništva. A što se tiče samih građevinskog sektora, mi imamo rast građevinskih obrta u godinu dana za 10%, nekih 901 obrt više nego prošle godine, a zanimljiv je podatak da u zadnjih 5 godina rast građevinskih obrta je rastao skoro 50%, točno rečeno 48%. Naravno, mi imamo po cjelinama podijeljeni grad Zagreb, zasebna jedinica sa Zagrebačkom županijom, pa nam tako najviše normalno u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji broj novotvorenih građevinskih obrta i zatim naravno i naše velike županije što se tiče obrtništva, to je Splitsko-dalmatinska, Istarska i Primorsko-goranska županija. Svatko može otvoriti taj obrt. Kada sam na početku kazao kvalitetnih i nekvalitetnih i bilo kakvih majstora, u stvari i u toj šumi obrta može se stvarno svašta naći. Pa može se svašta naći, mi smo jasno propisali koje uvjete moramo osoba ispuniti koliko se odluči na neke obrtničke, otvaranje nekog obrta i svakako ako je vezano za građevinske, oni moraju imati te kompetencije, a kompetencije su da imaju ili građevinsku školu završenu ili da su proveli određeni period rada kod našeg građevinara koji također ima majstorski ispit koji može pružiti svu potrebnu edukaciju tome djelatniku.
i naravno polaganje majstorskog ispita u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Mi smo i rekli i izašli s podatkom, prošle godine samo je 800 novih majstora izašli iz Hrvatske obrtničke komore, znači educiramo, pružamo mogućnost obrazovanja i poziv je da još jednom da ljudi se odluče na obrtnička zanimanja za majstore, jer ono što ste rekli, majstor je onaj koji je kompetentan, koji zna svoje rade izvršiti kvalitetno. Oni koji nisu majstori, ja ih rađe volim nazvat fušima. I to je onda uvijek najskuplji način investicije. I to obično učimo na teži način. Na samom kraju našeg razgovora pitanje za oboje, kako zadržati dobrog radnika u Hrvatskoj? Po meni, svaki poslodavac treba imati korektan odnos prema radniku. Treba ga pošteno platiti, treba mu isplatiti cijelu plaću, treba brinuti o njegovom prijevozu, jer građevinski radnici često rade na terenu. Treba brinuti o njegovom prijevozu, prehrani, o smještaju. Isto tako treba ih motivirati da se educiraju. Građevinski radnici se rado interesiraju za neke nove vještine, neka nova znanja, ali treba poslodavac to također dozvoliti. Može li to sve poslodavac odraditi? Pa nije sve do poslodavca. Poslodavac je taj i obrtništvo i obrtnici su vrlo svjesni. Ono što sam rekao i u uvodu, ukoliko adekvatno ne plate svog radnika, on će otići, to je jasno. Samo usporedba, jedan kolega mi je obrtnik neki dan rekao, par godina unazad, nije bio problem, to je bio je problem ako ti recimo ja sam keramičar, ognjeni keramičar, pa mi je moj nekom preddogovoru za posao oduzeo mi posao, on kaže, ma sad se ne ljutim, ako mi uzme posao, imamo jako puno posla. Svakako trebamo osigurati kvalitetne radne uvjete za radnike, svakako im da taj radnik zadovoljan svojim primanjima, jer najbolji i najproduktivniji radnik je zadovoljan radnik. I naravno ne samo to, i poslodavac je taj koji to, ali tom poslodavcu treba omogućiti u koraku 2 i raditi na poreznim rasterećenjima same plaće kod naših djelatnika, kod naših radnika. Svakako trebamo i omogućiti, na tom i tražimo i ustrajemo kod Ministarstva rada na fleksibilnijem zapošljavanju. Imamo podatak da Hrvatska već dugi niz godina smo nekoj brojci od 100.000 nezaposlenih u Hrvatskoj. Znamo da tu jako puno ljudi ima koji su radno nesposobni upravo za ovakve teške fizičke poslove i treba omogućiti puno fleksibilnije zapošljavanje, steći dobre uvjete radne, naravno i sve se ovisi o gospodarskom rastu same države, koliko možemo biti konkurentni i koliko jesmo zapadni zemlji. I manje parafiskalnih nameta za sve njih i veće plaće za majstore, bit će nam svima bolje. Naravno, evo još jednom za kraj pozivamo sve one koji još nisu, neka se odluče upisati strukovne zanimanja, a onda kasnije možda i građevinski fakultet. Hvala lijepo na dolasku, puno sreće nam svima treba kada govorimo o upravo strukovnom zanimanju. Hvala na gostovanju. Hvala.